Joseph Tibessigwa n'umukazi we Mary akateebwa nibagira ngu mukamwana wabo ashemekurwa mu nju yabo abo kuba atari kumanya kuko enju egi yayombekerwe. Kuri munonga enju yanjye mutabani wanje nkamuha enju kugira yambise kuruga obwe yamara emyaka kuruga 2021 bagirugirimo ati kuruga obwe bagikinga ahabwo musija ubu wabenontumari naka za jeresini za mubende yagume kingire bamazire kuzaho ubu nango atarabire mu bibambe akagumizamo yahanya bakaba bantu bagura akataka yipaho bayombekaho ngo yabenatwara mu kazi we namutaye ubwo umuto n'umukuru akatwara abi akataka kakagura abiya ayine abi akamwina akataka ko kagura bo abatura bagambira RDC omulchikoro ng'umuzeyi Tibessigwa n'umukazi we nibabiha enjeji ekombekwa mukamwana wabo n'umushija we Henry Gumisiriza obabere bakira hamwe obwirobo. Statement ebintu bi recorded ahari Mr. Tibessigwa n'umukazi we bona bakababaro barukwikiriza ngo enjuti yabo ne ya Henry Gumisiriza n'umukazi we Abi ninshasha munonga kurebera izo bantu garuko mu ruzina ngenderwa harutakwatirine ntuzahanju enjo rye yagumisiriza na Abia ngo tugisibeho turya hanju kandi twena turya batuze ba umwana ugu yayombekira enjo turya enjo bakagitaha mu turya enjo tukataha mu tukakoza turya mazima ninshasha munonga kabibimeze no bataha ogenju yawo akaratso mwana wabo wo kubanza niyo kandi akagamba kandi cya person weba ni wabo chema nogereze ko yo kuje nikabwebembera twabukora hampaha umwana bambatuza bataho mu nju yabo twasiba twarigaho mwabaza abebembezi becyanga ikintu bagira ngo ebintu bekeje bimazira ubwire buringwa bere biti twagumiraho twakore cyandiko citu twena leaders ko ibintu bijaha twakitaho umukono twayoreke tureba na recommendation zitu ne turebere byona na cyo Henry Gumisiriza owabirariba wo mukazi ubari ndenda kubenga umunje nagira ngo enju na manyangu niyishe na nyina nawe cyo omukazi agirijemo bitu omukazi agumizengo enjeji akagihendekera aguramba batagu chairman wakizgobwe twatwara tu mukarere niwe agatwegura kujya ngakara anabari wo mukarere yagarita yagataha twagabikisaho ubwire bushakara bwahita twashakara twije twabanza twagitahamwe tutakakozira imbaga ngene kizubu cyona nishaba ubwo mukazi ukiza bikore ibintu byamuze kuba yazumbi yanje tikore ngwinde kikumusha ngena rikuri byamuzika umuzego ni mwakuba akabinyatsi kandi yansubire kwinji koze narara musayansi yingi niyitanga kuzuwaka harata kaza kurunda kaza gukora kukoza mu investigations tinkashkanijira ngo ekinyori cyitene because hata I have to investigate amakuraga gasha kwa Dan basibye.